Autriche iyo twita imbuni mu kinyarwanda akaba ariyo nyoni ifite ubunini buruta izindi zose ku isi, niyo tugiye kuvugaho muri kano kanya. Byinshi ku muryango wayo, igi ryayo rifite ubunini budasanzwe n'ibindi mugiye kubikurikira mubitega amatwi ari nako mubireba hano kuri Trek Tours. Turabasabye ngo muduhe subscribe, nicyo gihe tuyikeneye kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose, kugira ngo tubashe kugira icyo tugeraho, tubakorere video nyinshi mu buryo budahagarara. Nuko muduha subscribe tukabasha kuzamuka tukagera ku rwego rwiza rwifuzwa. Muduhe kandi like, ni ibintu byoroshye cyane. Ntuwahita ukanda like, ntugende udakanze like rwose. Nanone kandi mukore share, mupartage ino video kugira ngo ibashe kugera ku bantu benshi, bityo Trek Tours ikomeze kuzamuka. Autriche ari imbuni ni inyamaswa ziba hamwe mu muryango ugizwe n'iziri hagati y'eshanu na 50. Iyo imbuni igize imyaka 3 cyangwa 4 ibishobora kubangurira, iyo ari ingabo yaba ari ingore ikabishobora kubangurirwa. Ariko banza umenye iki ngiki, imbuni ntihita ibangurira cyangwa ngo ibangurirwe n'indi ibonye iyo ari yo yose, nka kwa kundi ujyana inkoko kuyibanguriza ku isake ubonye yose, maze isake yayibona nayo igahita iyurira ngo ikipfa ni inkokokazi. Oya, ku mbuni isoko habanza kubaho icyo twakita kurambagizanya, ari byo abo bita guteretana. Ibyo bigenda gute rero? Imbuni y'ingabo imaze kugira amabara meza y'umukara arimo akeru gake, iragenda ikareshya ingore, ikayihagarara imbere, ubundi kabyina kakahava. Iradiha igatega amababi igenda yakoza hasi yahinduranya, uburyo rwose nawe umuntu ubona bibereye ijisho. Sibyo se? Ubwo rero ingore irebye ikizihirwa, nayo ebyiri isanga ndetse ikicara hasi, ubwo ingabo ikayurira ikayibangurira. Ariko ingabo yigaragaje nabi ku buryo iyo ngore na kwiyo nkumi yumva itanyuzwe, iriruka ikagenda kure, wenda ejo cyangwa ejo bundi ikazahura n'ingabo ibyina neza. Gusa nyine akenshi birakunda. Ubwo rero bihita bikundana, bigatangira kuba hamwe ndetse bikajya bijyana. Isake irambagiza imbunikazi ziri hagati y'eshatu n'eshanu, ikazizana mu muryango, ubundi zikajya zigendana, ikajya izibangurira, ntizizigere zishakira ahandi cyangwa ngo nayo ijya ahandi. Nizere kubyumvishe neza ko imbuni ishaka abagore hagati ya 3 na 5 zigakora umuryango. Imbuni ntizibangurira igihe icyo ari cyo cyose, ni igikorwa kiba guhera mu kwezi kwa 4 kugeza mu kwa 9. Muri icyo gihe usanga amabara y'isake ahinduka meza cyane, akarabagirana ndetse n'amaguru yayo agacya. Isake y'imbuni iragenda igacukura ahantu igasasa icyari neza. Isake niyo itunganya icyari. Mu kwezi kwa 6 n'ukwa 7 nibwo imbunikazi zitera amagi. Ziramutse ziteye amagi mu kindi gihe cy'umwaka, yazituraga mu gihe cy'izuba utwana tukicwa n'umwuma kubera kubura amazi. Zose uko zigize umuryango zitera mu cyari kimwe. Imbuni itera igi rimwe buri minsi 2. Iratera, igasiba, ikongera igatera. Ubwo niko izigize umuryango zose ziba zisimburana mu cyari kugeza zigejeje ku magi hagati ya 25 na 60. Kurikira naho harashishikaje. Kurarira. Imbunikazi nkuru itera hagati mu cyari, izisigaye zigatera mu mpande. Nkuko twabivuze, imbuni y'isake iba ifite ibara ry'umukara, naho imbunikazi ikagira ibara ry'ikigina risa n'igitaka cyangwa ibyatsi byumye. Ubwo rero imbunikazi niyo irarira amagi ku manywa. Ibara ryayo riyifasha kwisanisha n'aho iryamye ibundikiye amagi, ku buryo izindi nyamaswa zitabibona ngo zize kuyiba. Iyo bigeze nijoro, ingabo niyo ibundikira amagi. Ibara ryayo ry'umukara rirafasha cyane kugira ngo inyamaswa zitayitahura mu mwijima. Akamaro k'amabara y'inyamaswa. Iyo video nayo twarayikoze, ushobora gukanda aho hejuru ukaba wayireba niba ubishaka. Reka twikomereze kuri Autriche. Amagi ya Autriche aba ari manini cyane. Rimwe riba ripima ikiro kimwe n'amagarama 35. Ryahaza abantu 3 bakeguka.
rifite umurambararo wa santimetero 12 n'uburebure bwa santimetero 15. Riruta umupira wa handball. Ni nk'idegede. Amagi 28 yakwirwa mu igi rimwe rya Autriche. Kubera ubunini bw'amagi ya Autriche, biragoye ko yayabundikira yose icyarimwe. Nanone kubera ko aba ari umweru cyane, inyamaswa zishobora kuyabona mu buryo bworoshye zikaba zayatwara. Niyo mpamvu 1/2 cyayo ari yagera igihe cyo kwituraga gusa. Hari ikindi kibazo tutavuzeho, wenda nayo wakibajije. Ko twabonye ko ingore 3 kugeza kuri 5 zose ziba zarafatanyije gutera, igihe cyo kurarira bigenda gute? Naho se igihe cyo kurera? Igihe cyo kurarira imbunikazi nkuru niyibundikira amagi yonyine ifatanije n'ingabo nk'uko twari tumaze kubivuga. Amagi yituraga nyuma y'iminsi 40. Udushwi tw'imbuni tuba turinzwe neza cyane. Umukumbi wose ufatanyiriza hamwe mu kuducungira umutekano. Udushwi twa Autriche tuva mu igi dufite amabara yose akenewe. Agashwi kaba kangana n'inkoko nkuru. Iyo tukiva mu igi tumara icyumweru cyose nta kintu turakoza mu kanwa. Tuba twitegereza uko imbyeyi zatwo zirya n'uko zibaho. Nyuma y'icyo cyumweru duhita dutangira kurya kandi twigaburira. Icyo se na nyina zikora ni ugukoza umunwa ku kiribwa, ubundi zikavuga mu ijwi rishishikarizwa dushwi kurya, ubundi tukabyataka. Ni nkaho ziba ziri kutwigisha gutandukanya icyatsi n'ururo. Duhita dutangira gukura vuba ku buryo mu kwezi kumwe twiyongeraho nka santimetero 30. Nko mu mezi 6 imbuni bigejeje ku biro 70 ivuye ku kiro kimwe kirengaho. Kugeza ikuze neza ubwo izaba ifite ibiro bigera ku 156. Imbuni ni inyoni y'indya byose, ibyatsi n'inyama. Zirya amajeri, udusimba nk'imibu, imbeba, imiserebanya, inzoka ndetse n'ibindi bintu byose zishobora kubona byatuma zigira intungamubiri. Imbuni nkuru se irya ibingana iki? Ikiro kimwe kugeza kuri 2 ku munsi. Ubwo tuvuze ko imbuni ipima ibiro 156 ikarya ibiro 2 ku munsi, byayisaba iminsi 78 kugira ngo irye ibiro bingana nayo. Ugereranije n'ingano yayo, imbuni irya bike kurusha umuntu. Kwirya ikimara byayisaba hafi amezi 3, mu gihe umuntu byamutwara ukwezi kumwe akaba ari ibiryo bimungana. Imbuni yo mu gasozi ibaho imyaka iri hagati ya 30 na 40. Ariko iyororewe mu kiraro cyabugenewe ishobora kubaho imyaka 70. Autriche ni inyamaswa z'inyafrika ziba mu mashyamba y'imirambi ndetse no mu butayu. Zikaba zirisha hamwe n'impara, imparage, impongo n'izindi. Uzisanga muri Afurika y'Epfo, Lesotho, Namibia, Zimbabwe, Malawi, Botswana, Angola muri Afurika y'Amajyepfo, Tanzania, Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo, Djibouti, Somalia, Ethiopia na Eritrea muri Afurika y'Iburasirazuba, aho naho hasanga Autriche. Congo na Centrafrica muri Afurika yo hagati, Misiri, Sudani, Chad, Niger, Mali, Mauritania, Sahara y'Iburengerazuba, Maroc, Algeria na Tunisia muri Afurika ya ruguru. Mu Rwanda nta mbuni tugira. Ahandi wasanga imbuni ku isi bazaba barazikuye muri Afurika bakajya kuzororera mu bigo. Ku isi hari imbuni arizo Autriche zibarirwa mu bihumbi 150 ziri mu gasozi. IUCN iratubwira ko nta byago zifite byo kuba zacika ku isi. Umubare wazo ndetse n'uburyo zororoka birahagije. Zirinzwe neza. Treki Tours turashimira rwose abakomeje kugira uruhare mu kurinda inyamaswa nk'izi ngizi kugira ngo zidacika ku isi. Treki Tours kandi irashimira umukunzi wacu witwa Ayrton Jados watanze igitekerezo cyatumye twibuka ko tugomba kubakorera iyi video. Ayrton Jados turamushimiye cyane. Nanone kandi turashimira umukunzi wacu wa Treki Tours turiwe tuvuga izina hano, warebye aravuga ati mukwiriye rwose gukora amavideo asa neza, hanyuma abigiramo uruhare. Igikorwa yakoze turakizirikana kandi nta
ntabwo ajya asiba kureba video zacu. Twizeye ko iri shimwe tumugeneye nawe ari buryumve akumva ko rwose yakoze igikorwa cyiza. Mwese rero bifuza gutera inkunga Trek Tours, ni karibu rwose kugira ngo dukomeze tuyizamure, kubera ko vuba aha hari ibintu byinshi dukomeza gutekereza ko tugomba kubageraho, kandi ntabwo duteganya gucika intege. Aba subscribers mukomeze mwiyongere, mukomeze muduhe like, muduhe n'ibitekerezo muri comments kugira ngo Trek Tours ikomeze kugera ku rundi rwego, tukaba rero twasoza tuvuga tuti go see